ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯄꯨꯡ 49ꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯉꯁꯤ ꯈꯟꯅꯒꯗꯧꯔꯤ ꯏꯐꯤꯖꯤ ꯃꯩ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ स्मार्ट कार्डतगी ई फॉर्मेट ओंथोकनबा थौसलना खुदोंचादबा मायोकनाहले हाइरि डिपार्टमेंट की थौसलना कोऑपरेशन चलाइबा ngamloidori haiba wafamsu phongdorakli सेंट्रल फोर्सना लौसुबा अथिंगबा पीख्रे चुराचांदपुरदा NIA कोर्ट हांगदोख्रे नोंमै कापसलमले हाइरि वाकत मिफम चथख्रे इंडिया की मैप तगी मणिपुर लौथोख्रब्रा हाइबा DPF ना फोंदोरकले मणिपुर मुथतप यारोय हाइना रैली चतख्रे ट्रांसफर पॉलिसी लेतबना माइरोय सिंग अवाबा मायोकनरे हाइरे ननाउना लेकिदबदा RPF ना अवाबा फोंदोरकले कोयरेंग नलुसिंगबा UNLF नसु अवाबा फोंदोरकले अमरोमदा KCP नसु अवाबा फोंदोरकले प्रिपाक प्रोग्रेसिव नसु अवाबा फोंदोरकले अमदी होम मिनिस्ट्री ना सिंपल नेगोशिएटर ओइदुना लेरे स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी ओइदबदिना वारी साना बचतलोय हाइना अमुकोना फोंदोख्रे खुरमजरी मॉर्निंग न्यूज़पेपर रीडिंग मीटिंग ताबिरी बामदी ताबिरी बसिंगबो पुष्परानी लाइसुमना तराम नौसरी हौजिक मरोइबा पाउसिंग मियाम सनोक पिजरी Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomi na kaukiba numit nini gi oiba General Strike loisin kre asi ayu pung 12 makai taba matamda lamphel da leiba Kokomi ki mayai loisangda thomi sing punsindana makha taba khongjang gi damak khanaga dauri Kokomi na kaukiba phung nifugani pangi General Strike na miyam gi punsida chawna akai ba pi kre tampa ki tongan ba mafom kya da ima ivel amadi miyam na tholaktuna चथोक चसिन तौरीबा मियोइसिंग अथिंगबा पीखी लोइनना सिक्योरिटी एडवाइजर चीफ सेक्रेटरी अमदी DGP की इफिजी मई थाखिबगा लोइनना लंबिदा लाकपा सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सिंग चथोक चसिन तौबदसु अथिंगबा पीखी जनरल स्ट्राइक असिना मरम ओइरगा ngarangsो नेशनल हाईवे सिंग यावना मरो ओइबा लंबी सिंगदा पैसेंजर पुबा मखल अमतगी गाड़ी सिंग सेनखिदे मरु ओइबा कैथेल अमदी ख्वारंबल इमा कैथेल अहुम यावना दुकान सिंग थोंग हांगनखिदे लेंगा क्योइबा महिलोइसंग सिंग थोंग लोनखि लनाई क्योइबा एस्टैब्लिशमेंट सिंग खुदिंगमक थोंग लोनखि ऑयल पंप अनंबा थोंग हांगनखिदे लेंगा की ओइबा लोइसंग सिंग थोंग हांगनबसु स्टाफ लाकपि सांग नेमखि अदुमकपु फार्मेसी सिंग अमदी मरु ओइबा इसेंशियल सर्विस सिंग दि अदुमक सतनखि कोकोमीना कौखिबा फुंग निफुगनिपान गोइबा जनरल स्ट्राइक असिदा मणिपुर गवर्नमेंट की चीफ सेक्रेटरी सिक्योरिटी एडवाइजर अमदी DGP रिजाइन तौ हाइदुना अकन ममोंगदा तक्सिलखिबनी अदुमकपो हौजिक फावबगी ओइनदी रिजाइन तौबा लैत्रि निंगसिंग बयाबदी थासिगी कुंदगी हौदुना उखुलदा सिरोई लिली फेस्टिवल पांगथोकपी थरम पाउलो बसलुबा पाउमिसिंग नतोंगबा MST की बसदा मणिपुर स्टेट ट्रांसपोर्ट थाबा वहाई थारिबादो महार रेजिमेंटना ग्वालताबी की चेक पोस्ट मुथलहनखिबा थवोंगी मतंगदा नुमिनिनी की ओइबा खोंजंग असी कोकोमीना सिंदुना संगसिलखिबनी नकल अमरोमदा ngarang numitang अरोरा क्लब एंड लाइब्रेरी लाइफम खुनौ अपुनबा मैरा पाइबिलोब संगाकफम मैरा पाइबी अमसुंग लै इंखोल मैरा पाइबिना सिंदुना मणिपुर मुथतपा यारोय हाइना मैरागी रैली अमसु चतख्रे हाइरे मणिपुर लेंगा की ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ड्राइविंग लाइसेंस अमसुंग गाड़ी की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सिंग स्मार्ट कार्ड सिस्टम सतनरंबदगी होंदोकलगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म दा ओंथोरकपदा मियामदा खुदोंग चादब कया मायोकनहनबदा नतना स्मार्ट कार्ड साबगी थौदांग लोरंबा मनीट्रोन कॉर्पोरेशन चलाइबा ngamloidori
मणिपुर लेंगा की ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की डायरेक्टर ना चलिबा था असिगी तरुक्ता स्टेट असिगी डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर खुदिंगमक्ते इदुना खंगनखिबा चेरोल अमना ड्राइविंग लाइसेंस अमसुंग गाड़ी की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सिंह हाने स्मार्ट कार्ड ओइना पिरंबादु तोकलगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हाइबदी मोबाइल स्मार्टफोन दा PDF फॉर्मेट ता अदुमक पुथोकलगा यंगहनबा याबा इलेक्ट्रिक ड्राइविंग लाइसेंस EDL अमसुंग इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ERC ओइना इशू तौननबा खंगहलखिबासिना मियामदा खुदोंगचादब कया अमा मायोकनहले अदुबो डिपार्टमेंट सथरकलिबा थवंग असिसु मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ना ममांगदा पिखिबा गाइडलाइन अदुगी वांगमदसु ओइरी फ्रेसना फंगबा पाउगी लिखुल अमगी मतुंग इना था असिगी तरुक्ता मतम अदुगी ट्रांसपोर्ट की डायरेक्टर ने स्टेट असिगी डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर खुदिंगमक्ता EDL अमसुंग ERC इशू तौबगी मतांगदा खंगहनबा चेरोल अमा थोखी मरम मदुना हाना वेरीफाइड तौदुना था असिगी मापन फाउबी मनुंगदा एप्रूव तौख्रबा पेंडिंग दा लेरिबा बाहानदा एप्रूव तौख्रबा RC सिंह अदो स्मार्ट कार्ड ओइना नमथोकलगा पिथोकनबा खंगहनखी मदुगी मखा तारकपदा ड्राइविंग लाइसेंस अमसुंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सिंह अदो मखा ताना नंबगी मथौ ताद्रे ERC असि इम्प्लीमेंट तौबा यानबगिदमक्ता NIC मणिपुर स्टेट सेंटर दसु वेरीफाइड अमदी एप्रूव तौरबा RC सिंह अदो पेंडिंग दा थमदना खंगहली अदुगा था असिगी तरुक्तगी मापन फाउबी मनुंगदा RC एप्रूवल पीबगा मरी लेनना थबक सिंगसु लेपननबा खंगहनबगा लोइनना सिक्योरिटी फीचर ओइना QR कोड यावबा ERC पीबगी थबक असि पाइखतननबा खंगहनखी अदुबो था असिगी तरुक्ता ट्रांसपोर्ट के डायरेक्टर ओइरंबी अदो ट्रांसफर तौननबगी ऑर्डर लेरबने महांगना डिपार्टमेंट असि थादोकलमदाइदा यामना हाथुना असिगुम्बा चेरोल अमा थोक्सिलंबासिना खुदोंगसादब कया अमसु मायोकनहले हाइरे था असिगी तरुक्ता थोखिबा चेरोल अदुगी ओना तैनबदा हौखिबा चही असिगी जनवरी 13 डायरेक्टर मसाना थोखिबा ऑफिस मेमोरेंडम अमगी मतुंग इना ड्राइविंग लाइसेंस अमसुंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के स्मार्ट कार्ड नंबर दु मखा सथररोय मदुगी महुत्ता EDL अमसुंग ERC ओइना इशू तौगनी अदुबो कनागुंबा मियोइदा ड्राइविंग लाइसेंस नत्रोगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अदो फिजिकल स्मार्ट कार्ड ओइना पामलगदी पिफम थोप फी थीरगा अदुमक नमथोकलगा पीबसु याई हाइना पल्ले लाक्लिबा वाफम दि स्टेट असिदा EDL अमसुंग ERC असि स्टेट असिदा इम्प्लीमेंट तौननबगी थौरांग अमा लाक्लगसु लेबाक असिगी अचौबा स्टेट सिंगदा इम्प्लीमेंट तौबा लेट्री मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ना स्टेट सिंगी प्रिंसिपल सेक्रेटरी सिंह अमदी सेक्रेटरी सिंह DGP सिंह ADGP ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सिंगदा हौखिबा चही 2019 गे ऑगस्ट 9 थाखिबा गाइडलाइन की मतुंग इना मियामदा EDL ERC ओइना लौजबा नत्रगा फिजिकल स्मार्ट कार्ड ओइना लौबा याय हाइबगे ऑप्शन सिंग पीरी अदुबो स्टेट असिगी ओइना दि मिनिस्ट्री ना पीरिबा गाइडलाइन अदुगी वांगबदा ऑप्शन अमा खक्तमक पीरगा तंगाई फदना EDL नत्रगा ERC खक्तमक ओइना इशू तौगनी हाइरे हौजिक लाक्लिबा वाफमदी हाना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट स्मार्ट कार्ड ओइना ड्राइविंग लाइसेंस अमदी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पिरंबदो EDL अमसुंग ERC ओइना पीबदगी मियोय कयाना फिजिकल कार्ड ओइना पाइनिंगबदगी तोंगान बा लनाई ओइना हांगलिबा कंप्यूटर प्रिंटिंग दुकान सिंगदा संगदुना लनाई ओइना PVC कार्ड ओइना नमलगा सानारे हाइबा वाफम फोंगदोरगले
स्टेट असिदा कुमजा लिसिंग अनि कुनगा हुमदोगी मे अहुमदगी हौदुना थोकलिबा हाना सुनाबा असिगा मरी लेनना नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ना सथरिबा तोंगान केसिंगी ट्रायल सथननबा चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्टा स्पेशल NIA कोर्ट अमा हांगदोख्रे डेकान हेराल्ड फोंगबा पाउ अमना हाई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ना थोकपा नोटिफिकेशन अमदा चुराचांदपुर की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की कोर्ट असी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट लिसिंग अनि निपानी सेक्शन 13 की मखादा NIA की स्पेशल कोर्ट ओइना मथौ तौरगनी एक असिगी सेक्शन 13 की मखादा पीरिबा पावर सिजनदुना सेंट्रल गवर्नमेंट मणिपुर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस का तानारबा मतुंग खोंगथांग असी लौखलकपनी चुराचांदपुर की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की कोर्ट असी NIA की स्पेशल कोर्ट ओइना मथौ तौदुना मणिपुर की इरांग असिदा थोकिबा इमु नाइमो तानाबगी थौदोकसिंगदा NIA ना इन्वेस्टिगेशन सथरिबा केसिंगे ट्रायल सथगनी हाइरे नेशनल प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ NPCCHS डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी इम्फाल वेस्ट ना सिंधुना लमफेल लेबा स्टेट फैमिली वेलफेयर ट्रेनिंग सेंटर के कॉन्फ्रेंस हॉल दा नोमयोइबा सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम पांगथोख्रे harmful impact of heat waves and air pollution and its management and preventive measures haiba hiram da pangthokiba nomagi oiba sensitization program asi Imphal West district ke traffic police municipality worker CDPO sing health facility ki doctor amasung staff singna saruk yaduna pangthoki ngarangi thorum asida NPCCHS ke state nodal officer Dr. Y. Niveda, CMO Imphal West, Dr. NG Dayapati, amasung DFO Imphal West, Dr. Y. Kisorjitna Tharomi Maroiba Mithunglen Sing Oina Saruyaki. Sahi ani helaklaba Manipur da thokliba irang asida Bishnupur Assembly Constituency ki manung sanba thinungai khulda lawmi singna law suringai da permission yaude haina मफम अतुदा मथौ तौरिबा सेंट्रल फोर्सिंगना ngarang लौमी सिंगना लौ सुबा थिंख्रे पाउ असिना हाई लौमी सिंगना हाई केनेल गे मथक थंगबा अमदि हाई केनेल गा ताइनाबा लो केनेल गे लौफम सिंगदा सही अनि हेना लौ उदना लाकपना लौ उबा हौरगनी हाइना लौफम सिंग असिदा लौपो सिंगना ट्रैक्टर सिजनदुना लौ खोइबगी थबक सथरिङैदा मफम अदुदा मथौ तौरिबा सेंट्रल फोर्सिंगना लौ सुबा लेपखो हाइन थिंगलखि लौमी सिंगना फोंदोरकपगी मतुंग इना लौफम सिंग असी लौ उबा याननबा डिस्ट्रिक्ट पाव असी मखा तारा पिजरी डिस्ट्रिक्ट असिगी DC SP BSF SSB अमदी मरी लेनबा लोइसंग सिंगदा लौ उबा या ननबा हौखिबा मार्च 8 से कया थाख्रे सेंट्रल फोर्सिंग लोइनना मिफम क्यासु फमिनख्रे अदुबु ngasi फावो परमिशन फंगद्रि हाइन लौसुबा यादना लागली इरांग लोइद्रि हारगसु सानिंगाय थकनिंगाय लेरक्तबा हिंगबदा वासिलकलबा लौमी सिंगना मांग मिफम क्या ममांगदसु पांगथोख्रे लोइनना लौ पाननबा खोंथांग असि लौखलकपनि हाइरे ngarang mofam adugi lomi singna central force na makoibo ngakpidagasu siba changba lau uragani haiduna lau khoiba hauki loinana central force singna tan badu satana lofamda phamjinduna leikhi hairi इंडिया की स्टेट अमा ओरिबा मणिपुर दा बफर जोन थमगी वाहन थोक करिनु हान यूनाइटेड क्लब्स या स्कूल की प्रेसिडेंट RK इबे चौविना फोंदोरकले वाफम सिंगरांग या स्कूल लेकाय की अपन बलुफ निपान की मैरा पाइबी सिंगना पुनसिलगा मोइरांखोम सौगाई जम लेकाय दा फंकीबा वाकत मिफमदा फोंदोखिबनी महांगना मखाताना हाई स्टेट फेस्टिवल अमा ओरिबा श्रोई फेस्टिवल असि सरु यारुना बगिदमक सेटखिबा पाउमिसिंगना तोंगलिबा गाड़ी अदो मणिपुर थाई हाइबगिदमक ग्वालताबीदा थिंकीबदु अकन ममोंगदा कंडेम तवी इसागी रमदम असिदा मणिपुर थाबा गाड़ी तोंगलगा चटपदा अथिंगबा पिरक लिबनो हाइबसी हायर अथॉरिटी ना मिडियंग संगबिरगा
थिदोकपियु मणिपुरदा लेरिबा मियामना मणिपुर थुगाइबा पामदे हाइखि कनागुंबा मणिपुर थुगाइबा पामबा मियोय खरगी इंटरेस्टा मणिपुर मुथलगा चटपा यानी हाइबिगी मरम चपचाबा सि करिनो हाइबा खंगहलो मणिपुर की गवर्नर चीफ सेक्रेटरी सेक्यूरिटी एडवाइजर ना मणिपुर हाइबसी करिनो मयेक सेंगना खंगदबगुम तौरी मणिपुर प्रेसिडेंट रूल थमजिलगा साननिंगबा मवोंगदा सानरिबा मणिपुर थुगाइबा पामबदा इंटरेस्ट लेरिबा कांगबुसिंग मणिपुरदा लेबिरनु हाइनसु पेंदबा फोंदोरखे महार रेजिमेंट सथरखिबा थवोंग अदुना इंडियन आर्मी ने कुकी नार्को टेररिस्ट सिंबु सौगतली हाइबगी चेनबा याद्रबा खुदम ओइरे ममा ओइबी पुमनमक अमतोइने पुनसिंदुना मणिपुर गे पुनबा सक्तम थुगाइनबा सिंगनरकपा पुमनमक थेंगनमिनसे हाइना प्रोग्रेसिव एलायंस फॉर लीडरशिप एंड एम्पावरमेंट ऑफ मदर्स पलेमना फोंदोरकली पलेमगी पब्लिक सिटी सेक्रेटरी ने खुयेक विदुना थादोरकपा चिरोल अमन हाइरी मंगा सुबा सिरोई लिली फेस्टिवल दा सरुक याबा चटपा पाउमी कांगबु अमन तोंगबा बस दा थारिबा मणिपुर स्टेट ट्रांसपोर्ट हाइबा वाही परेंग असिदा यावरिबा मणिपुर हाइबा वाही अदु मुथलु हाइना इंडियन आर्मी की महार रेजिमेंट सथरखिबा थवोंग अदुमक अकनबा मवोंगदा यानिंगदे थवोंग अदुना इंडियन आर्मी ने कुकी नारको टेररिस्ट सिंबु सौगतली अमदि टेंगबांग पी हाइदुना मणिपुर मियामना लौदुना लाक्लिबा वाफम अदुमक अचुंबा ओइरे हाइबगी चेनबा याद्रबा खुदम अमा ओइरे इंडियन आर्मी नकोकता नापी पगले हाइबदु थवोंग असिना उल्ले मणिपुर की अपुनबगी सक्तम थुगाइनबा होनरकपा थवोंग सिंगी मायोक्ता लमदम असिगी ममा ओइबिसिंगना अमतोइने पुनसिंदुना सिंगनरकपा खुदिंगमक थेंगनमिनसि हाइखि मणिपुर कन्नबगीदमक फेडरेशन ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन फोक्स मणिपुर न संगसलकपा खोंगथांग पुमनमकता पलेमना हकथेंगनना सौगतकनी हाइनसु चेरोल असिदा मखा तारगले मणिपुर मनुगदा मणिपुर थाबा गाड़ी चटपा यारोय हाइदुना सिरोई लिली फेस्टिवल के पाउ लौबा चटपा मीडिया की मियोइसिंगना तोंगबा मणिपुर स्टेट ट्रांसपोर्ट के बस चलन की दबगी थवोंग यानिंगदे थौदो असिगी मतांगदा मे 30 फावबगी मनुंगदा एमएलए सिंगी चपसा फिरेप अमा मियामदा लाउथोकदबनी हाइना अपुनबा मणिपुर की माना फोंदोखरे इमालुप असिगी प्रेसिडेंट खुयेक विदुना थादोरकपा चेरोल अमदा हाई मणिपुर मनुंगदा मणिपुर थाबा गाड़ी चटपा यारोय हाइना सथरखिबा थवोंग अदु यानिंगदबा उतुना कोको मियाउना तोंगान तोंगानबा लुपसिंग अमदि मियामना खोंजंग संगसिले असिगुम्बा फिबम असि योरबा फावबा मियामगी मिहुत ओइना लैरिबा एमएलए सिंगना करिगुम्बा अमता हाइदना मसा मसागी फम मितादुन लैबा सिमक इमालुफ असना हक्सना लवे वाथोक असिगी मतांगता एमएलए सिंग असिगी सबचाबा फिरेप अमा मे 30 फावबी मनुंगदा मियामदा लाउथोकदबनी वाफम असि करिगुम्बा थवा साददुना मियामबो सि थवैददुना लैरबदी एमएलए सिंग अदुगी मथक्ता मखल मखा क्यागी खोंजंग संगसिलगनी मणिपुर थाबा गाड़ी चलहनखिदबगी थौदोका मरी लेनना सेमलिबा इंक्वायरी कमिटी असि मियामबो नमथाक तौबनी अमदि उच्चाइबगी थवोंगनी लेंगाक पारिबा गवर्नर चीफ सेक्रेटरी सेक्यूरिटी एडवाइजर अमदि डीजीपी की लुजदबा मतौ अदु थोकपनी हाइना लवे थोगलिबा वाथोक असिगी असेंगबा चुंबा खंगननबा कमिटी सेंबा नते मियामदु उच्चाइबा याननबा तौबनी हाइबसी अपंग असिंग पुमनमकना खंगे वाथोक असिगी असेंगबा अमा खंगनबगीदमक जुडिशियल इंक्वायरी अमा हाईकोर्ट की जज ओइरिबा नत्रगा थबक्तगी पोथाख्रबा हाईकोर्ट जज अमना लुसिंगदुना थबक पाइखलहनगदबनी लोइनना मणिपुर की लेंगाक पारिबा मतिक चाद्रबा गवर्नर चीफ सेक्रेटरी सेक्यूरिटी एडवाइजर अमदि डीजीपी अथुबा मतमदा सिंदोकदबनी मतिक चाबा मियोइसिंगदा मखोइना पुरंबा फमसिंग अदो पोहनगदबनी हाइबसु यावरी वाफम असी करिगुम्बा थुबदा थबो ओइना उन्थोरक्त्रबदी मियामगा लोइनना सक्सिलकपा खोंजंगदा फफदगी टेक्साकुम्बा मसा मसाना पुगदबनी मणिपुर की लेमाइदि इंडिया थाबा साइन बोर्ड मुथतपगी खोंजंग संगसिलगनी हाइनासु चेरोल असिदा मखा तारकले All Manipur United Clubs Organization Amukoga Jetminariba All Manipur United Fish Farmers Association Amufagi Masaluisang Imphaluis District Lafufa Tera the Fish Farmers Singoiba Numitarani Oiba Training Ama Punjab National Bank sponsor Tauduna Rural Self Employment Training Institute Kaksing Makata Nahan Hodokre
Training hautopugi thorom asida amukogi Vice President Dr. Narendra Thoksom, Assistant Organization TS Sati Kumar, Punjab National Bank के Mihut KSS Madhav Chandra, अमूफा President M Bimal Chan, Amadi Phal West District अमूफा Branch की Secretary Salam Komalna अथोइब मिथुंगलेन सिंह ओइखे ट्रेनिंग प्रोग्राम असिदा अमूफा President M Bimal Chan हाई ngami singidamag training asi yamna maru oi anau technology siznaduna ngagi pothok marang kaina puthoknaba honapa mathau tai amukogi BP Dr. Narendra Thoksomna phongtokibada maitei aikhoigidi chaka ngaga si thadoknaba yadaba pauro ama lei Manipur gi thodok wathok kyada nga yaudaba yade Manipur da sahi amada siznariba ngagi sang asi metric ton 52 mathau tai ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯆꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯇꯟ 30 ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯇꯟ 22ꯗꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯑꯥꯏꯁ ꯄꯦꯛꯇ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯉꯥ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯆꯥꯔꯨꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯁꯣꯛꯍꯟꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯀꯤꯕ ꯂꯩꯅꯔꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯣꯟꯅ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯇ ꯃꯤꯄꯥꯜ ꯇꯥꯡꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2022ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯑꯃꯨꯐꯥ ꯁꯦꯝꯒꯠꯇꯨꯅ ꯏꯔꯝꯗꯝꯒꯤ ꯉꯥꯒꯤ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯃꯤꯄꯥꯜ ꯇꯥꯡꯗꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯉꯥꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯐꯪꯗꯨꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯕꯗꯤ pothok hena puthokpa ngamgani amadi ngada mipal tangloi haibasi amukogi achetpa thajabani asigumlaba makhalgi training asi amufana district khuding makta pakthoknaba thorang tawba loire hanasu makha taki Imphal West District ke Lamphel Police Station kon beiroi semba mayai lekai da leiba imoin office center da nahana midang activa tongtuna lakpa mioi amana nongmai round ama kapsilamle thodo adubu yaning da phongdok laduna lekai gi maira paibi sing ngarang office center mamang da wakat mifam sathakre India gi map tagi Manipur state asi lokthokrabra haina Democratic People's Front DPF के General Secretary Publicity Sapam Sovasandra na kuyek biduna thadorokpa cherol amana phongdoragli Manipur dagi India haiba wahai asisu siznataba yarabra haibage chobwahang ama oirakli amasung India gi map asidagi Manipur asi lokthok pirabra matam gi government paribnesen political parties sina thengkhang ke arakta Manipur bo jindadi afaba nusiba saraga thabak oinadi utte madugi mahutta Manipur gi mangnaba sinboina tawri haiba WAPHAM su phongtokhi All Manipur United Clubs Organization amukogi mityang makhada Social United Club Organization Suko North Imphal United Clubs and Mera 5B Organization Imphal East District United Club Organization asinduna Manipur muthatpa yaroi haiba banner ki makhada ngarang numidang mairagi rally satkhre mairagi rally asi chingmairong dagi hoduna khongnang ani karak tamna lakpada police na athingba pirakpadagi salhan khidre rally aduda Manipur muthatpa yaroi Manipur integrity kaiba yaroi haibana chingba kholaw kaya su lawki Mairagi rally asida saruk yaki bi mera paibi khangembam joimati na phongdorakibada center ne state asida satharakli bathawng asi yaningde handak ma regiment na Manipur thabe yaroi haina thingba pirakpa do Manipur miyam na penade amadi chawning bathawng ni haiba WAPHAM sing phongdorakhe Manipur lenga ki education department ke oina sapsaba transfer policy leitabana mahiroi sing mahai masin tambada awaba mayoknare haina Federation Students Organization Kanglaipak FESO ki Secretary Education and Library Soibam David na thadorokpa cherol amana hairi cherol sta makhata na hai hauji ki oina lairiba Government Higher Secondary gi oja sing asigi transfer tawbagi kangnon asi mawong maril yamna tadaba thengnare oja khana masagi professional ethics ki wangmada makhoida pirakpa transfer order adubo thausadaba si laibak thibani Manipur State asida Education Department ki oina transfer order ama tholakpa matamda wanomduna hongdo hongjin tawhanba kaya amasu thengnare haire
Ukhulda pangthokpa mangarak suba state level Siroi festival singani kun manga hodok patharom da saruk yaruna bagidamak Imphal dagi pawmising amadi DIPR gi official sing yauna Manipur State Transport MSD bus da ukhul tamna satkibada Imphal East District ke manung sanba gwal tabida mari suba Mahar Regiment ke kangbuna Manipur haiba wahi muthatrabadi athingba pikiba wathok pupen da phongdoktuna Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomina Kaukiba Pugni Fugani Pange General Strike Ngarang Aroiba Numita Bisnupur Thawal Amasung Kaksing District Mafum Kiada Miyamna Thoktuna Lambi Thingbaga Loinana Penabi Kholau Kaya Laukre Kokomina Haukiba Imzagasa Numit Ke Ahing Nongyadagi Kaukiba Pugni Fugani Pange General Strike na Jiribam District Mafam Kiada Soap Miyangi Punsida Kaiba Pibada Natana Ima Mara Paibi Kiana Lambida Thoktuna Imphal East District ke Manung Sanba Gwal Tabita Thokiba Thawdo Ado Akanba Mongda Yaningdaba Phongdokre General Strike asina maram oiraga lambida lanai gari sing passenger gari sing amadi makal kyagi gari sing sathok sasin tawbi sang yamna nemki oil palm sing thonglol naki Kaitel amasung dukan hangna kide mahiloi sang amadi lenga ki officing su thonglo nakhi National Highway number 37 ki Imphal dagi lakpa hangba truck sing su Jiribangi lambi nakye ta khanduna General Strike mafung phana saugat ki General Strike manungda thoning da thodok thokibadi hojik phawgi oina leitri Salen Digital ge Thawmi singna Sikkim gi tongan ba lam koifam tara humdoida wakat khongjang sathaduna Manipur da thokliba wathok asigi warisin purakna ba kholau kaya laukre haire wakat mifam asiga mari lenana Salen Digital Kaisamthong Longjam Leiraki Chairman Dr. Fanjawam Ranjit Singh na hai Manipur da thokliba communal conflict asigi warisin purakpa ngamdribasi thamoi sokna warawi conflict asina maram oiduna mioi kya gi punsi manghanbata natana Yung kay kya may thakre hojiksu mioi lising humpurom relief camp ta sangjafam lawduna leiri asigumba wabasing asi ubiduna state amadi central lenganga athubada warisin purakna ba honabi haina su makha takhi Kumja lising ani kulumdogi June 12 Imphal East District ki manung sanba Khamelokta Laikidraba Thauba Tara Buikai Khumnawut Bagi Thorom Iraipak Kanba Punbaluf Ikal na sinduna lakliba June 12 da anirak suboina pangthokadauri Thawal District ki manung sanba Khangabok area gi lokol kharada paksana ngan phau mai pangna ubongamle adubu khudong sadaba wapa kharadi dumak mayoknari haina lomi signa phongdorakli Arong Turial gi makha thangbada leiba Khangabok soi lokol amasung bihu lokol da lopari yangkhai hena ngan phau panduna pothok pa ngamle masina lamdam asigi semilon gi phibam da amadi sinjak ta mepal tangdana hingba ngamnabagi pambai amadi oiragani Khangabok Part 3 ki Lomi and Janan Singna Phongdorakibada Thokliba Irang asina maram oiraga Chinjaki waba mayoknarakani khanbadagi Angan phau ubui thabak asi Lomi kharaga pullaga honarakpani Mahaki oinadi angan phau lokpa chahi ahum pharakle Lomi singda angan phau ubu yai haiba adu ningthina khangan basu ngamle Maduna maram oiraga ngasidi haunaru batawdana paksana lopari yangkhai henbada Angan phau mai pakna upa ngamle adubu khudong sathaba awaba kharadi adumak mayoknari lau uba haibasi sing mathau tai arong turial dagi sing siznari adubu dam ama khaktagi hena leite leiriba dam asisu quality mental tawdabadagi fail oire lawmi singna upakna singba haptuna ising thingnana ba honari maramaduna lengaki mari leinaba singna thubada yangsinbiduna lawmi singna thengnari ba khudong sadaba sing asi ko hanana ba honabi harakhi
पाउगी मखा तारकपदा मपानगी पाउसिंग पिजरी सिंगनिंग खाइबगी यामना लाइबक थिबा थौदोक अमदा यामद्रबदा मियोय मरिरोम सिख्रे अदुगा मियोय तरागा मापलोम हौजिकसु थिबा खंगदना लई हाइरि थोकिबा थौदो असि वेजिंगदा थोकिबने सैनाना इंडिया की मायोक्ता फोंगना थोगलक्तुना पाकिस्तान की मिलिटरी दा सैटेलाइट कुंछागी नेटवर्क कवरेज पीननबा फिरेप लौख्रेना रिपोर्ट अमदा फोंदोख्रे सही कयागी ममांगदगी इंडिया की मरुप ओइदुना लाखिबा रशिया सैनागा पुना इंडिया की मायोक्ता लाकलगद्रा हाइबगी अचोबो वाहंग थोगलक्ले पुलिस ऑफिसर सिंगदा चिकपा अमदी खोतुना अटैक सथै हाइबगी मरालदा नफ तांग कौबा अमेरिकन केट्स हौदोंग अमा थाईलैंड पुलिस ना फाख्रे लोइनना फारबा हौदोंग अदुगी मतंगदा सोशल मीडिया दा थागतुना मतिक चाबा खुदम चांगदम पीदुना हौदोंग मपुना पुलिस स्टेशन दा लाक्तुना बेल दा लौथोकननबा फोंदोरखिबनी हाइरि थाईलैंड पुलिस ना फोंदोरकपगी मतुगिना नप तांग हाइना मिंथोन बाहौदोंग अदो मियोय अमना लंबी कगाउनदुना लेरमी हाइदुना पुलिस स्टेशन दा पुरखिबनी अदुबो हौदोंग अदुना पुलिस स्टेशन हेक यौरकपगे स्टेशन अदुदा लेरिबा पुलिस ऑफिसर सिंगदा चेंसिन दुना चिकपा अमदी खोटपा हौरखिबनी मरम अदुना हौदोंग अदुगी मथक्ता पुलिस ऑफिसर सिंगदा assaulting tawi haibagi charge da fabani police na social media da thagat ba post adu fangbadagi howdong mapu laktuna yanaba amagi makhada bel da lauthokre haire Sindhu Jal Treaty thugaiduna karigumbe sing tharak drobadi India da leriba miyoi singi ningsa sor thadal lagani haina Pakistan military gi spokesperson Ahmad Saribna इंडिया दा अकी अखंग पिरख्रे हाइरे लोइनना पाकिस्तान दा लान हौरिबा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA अमदी TTP की थबक थौरम सिंगदा इंडिया ना चाउना मतेंग पांगी हाइनसु मराल सिरख्रे पाकिस्तान इंडिया दा सिरखलिबा मराल सिंग असि युमफम याउदबने हाइना कयारक फोंदोखिबा लैख्रबनी इजराइल ना अरैबा मपांगल मथौना अमदी लौसिंग पुथोक्तुना गजादा लेबा हमास मपुंग फाना मुथतपा ngamlaktabadagi श्रीलंका ख्वादगी साथीबा LTTE लोइसिनखिबा थौंग अदुगी मतौ तमननबा थौरांग लख्रे हाइरे बांग्लादेश गवर्नमेंट की चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस खान रिजाइन तौखिबा याना लेरे हाइना दकागी रिपोर्ट अमदा फोंदोरकले सही अहुम हेलकलबा लान असिगी मनुचना यूक्रेन रशिया की एयरपोर्ट अमदा यामना तमथीबा मौंदा ड्रोन अटैक सथदुना लंदाख्रे इंडिया ना हंदक पाकिस्तान दा सथखिबा ऑपरेशन सिंदूर दगी परा अमा तमदुना मिकअप थोहौद्रबदी चाइना अमेरिका बो लान यामना थीना नैबिख्रगनी हाइना लेबा असिमकी डिफेंस एक्सपर्ट जॉन स्पेंसर ना फोंदोरख्रे हाइरे म्यांमार लेपाकपो मसेट अनि थोहंदुना अनौब लेपाक अमा सेंबा ngamnabagi बांग्लादेश की लुसिंगबसिंगना चाइनादा मतेंग पिबिननबा हाइजरख्रे जापान दा सेंग फंगलक्तबगे वाबा चाउना मायोकनरकपा अमदी चेंगी ममल अतिया पकना वांखलकपना मरम ओइरगा मियामना थेंगनरिबा वाबा सिगी येंगलगा लेबा सिगी एग्रीकल्चर मिनिस्टर ताकू एतो फम थादोख्रे हाइरे पाकिस्तान बलूचिस्तान 1994 नमदुना लौसिनखिबदगे बलूचिस्तान दा निंगतमगी हौ मतम अदुदगी हौदुना लाखिबने बलूचिस्तान गे लुसिंगबसिंगना हंदक बलूचिस्तान पाकिस्तान दगी मनिंगतम लेबाक अमा ओइरे हाइना लाउथोख्रबने लोइनना बलूचिस्तान गी लालौबसिंगना इंडिया दा मतेंग पांगबिनना बकेर हना हाइजरखिबसु लैख्रबने बलूचिस्तान मनिंग तंबलेबा अमा ओइरे हाबदा इंडिया ना मतेंग पांगलुबा हाबसी यामना अरुबा थबक अमनी 1950 इंडिया ना बांग्लादेश पो मनिंग तंबलेबा अमा ओइबदा अयाबा पिखिबदुगा खेतनै हाइरे गजादा सथरिबा लान असिगी मनुंगजना इजराइल गी लानमी सिंगना हौखिबा पुंग कुनगा मरिगी मनुंगदा अंगांग यावना पुना पैलेस्टीनियन यांखैरोम लंदादुना हात्ख्रे सही असिगी जुलाई थादा जापानी मफम खरदा चौबा सुनामी अमा लाक्तुना
paksana mangata thohalakani haina leiba asigi tungda thoglakadaba haiba ngamba rayo Tatsukina phongdorakpagi matung ina Japan da chatkadaba khongsasing cancel tawnakhre loinana travel agency singna Julai thagi oina booking tawba lepkhre hairi tungda thoglakadaba haiba ngamba Bulgaria ge ubagi thawna leitraba predictioner baba wengana lising ani kun manga da thokani hairamba wafam chumkhraba matung sahi sida ki ba thodok kari amu thoglakadaba leiti haina maikei kyadagi lepa leitana hangnarakli Australia da lepa leitana nong subadagi thoglibai chawda sikiba migi masing puna mari sukre miyoi lising yangkhairomna safagadaba mfamsingda thangdoktuna thamkhre hairi Britain gi jail da leiriba sex offender sing nupi oibigi kaikhumnaba manghalubadagi jail da leiriba miyoi singda chemical construction toraba matungda jail lagi thadoknaba thorang paikhatlagani haina phongdorakli Google Artificial Intelligence AI gi nungsilang da thubadagi suicide tokraba Daenerys ki mamana Google da case tawkhre haina report amana phongdorakli Sakhenbi Luna Abrahau Kobi Sunai Sahi Kunithoi Khakta Ngairibi beauty influencer ama mahaki nungsinaba boyfriend live stream chathaingi manungda thangna mapalak thinduna hatnanaba hotnaramkhre laibak phabadagi matam san hospital da pukhal hobadagi Sakhenbi Luna sining sita hinghaure Luna gi boyfriend Alex Oliveira karigi damak aduk tamthina Minungsi leitana mahaka nungsinajbi Luna da thangna mapalak thinkibano haibagi chapsaba maram ama khangba ngamdri haire Lin namana mi ama kuntraga nipal hana sikhi amasung thabak adugi damang lupa crore taraga mathoi lokthokhi hairaduna Madhya Pradesh Congress Chief Jitu Patawarina Chief Minister Mohan Yadav ki leadership makha state asida anauba scam ama sathare haikre lupa crore ke agi Jharkhand liquor scam haibaduga mari lenana anti corruption bureau ACB na nahan sagol se numita special ACB court ki mamang da Jharkhand state JSBCL gi makok thongba official ani amasung liquor shop sing salainana ba manpower piba farm amagi employee ama puthokre Delhi da Bharat Mandapam da Rising Northeast Summit hawdokpagi thoromda ngarang Prime Minister Narendra Modi na wa ngangkhre Leibak ani ga leinaba mari kham thengna nemthakibaga $800 ton advanced ocean going tak ama sanana bagidamak hawkiba sahida Kolkata da leba defense shipyard garden risk shipbuilding and engineers GRSE ga tawnakiba $1 million kunga lupa crore chamaga marifurongi order ama Bangladesh na kakthatre Narendra Modi na lusingba government ki makhada India ki foreign policy collapse tawkhre hairaduna Lok Sabha da leader of the opposition Rahul Gandhi na irai numita politician gi wahai gi lan ama thohankhre amasung operation sindur gi matungda India gi global gi saktam amasung Pakistan ga wangnom khanabgi mawong adugi matangda wahang ahum gi pakhum pinana ba external affairs minister S Joy Shankar da demand tawkhre National Security Advisor NSA Ajit Doval mathang Seoul da Moscow da salaba yai maduda watlhoriba S-400 air defense systems to adu pibada thuzil hanuna Russian government ta mahakna taksilaba yai hairi asoba leiba asigi miyamna India amasung Pakistan gi marakta hawkiba military gi confrontation adugi maramda khanghanbagi khwadigi maroiba right lei thajabaga loinana delegation adu halakpaga parliament ki special session ama kaunana ba
West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee ngarang Union Government ta appeal tawkhre. Jammu and Kashmir gi Kishtawar district ki Sakrada laiba Singhapura area da security forcing amasung terrorist singa gi marakta khutthoknakibadu ngarang numit nini sagsilakle amasung operation adu dalanmi ama laikidre haina army na phongdorakre. Hause mo sanni pau taminase. इंडिया की किदम्बी श्रीकांत ने फ्रांस के तोमा जूनियर पोवपु क्वार्टर फाइनल दा कनबलंबा मायोकनरबा मतुंग माइथिबा पिरमलगा मलेशिया मास्टर लिस्टिंग अनि कुनमंगा की मेन सिंगल्स दा सेमीफाइनल चमख्रे. फ्रेंच ओपन लिस्टिंग अनि कुनमंगा की मेन ड्रॉ लाउथोखिबगा लोइनना सर्बिया की नोवाक जोकोविच अमसुंग वर्ल्ड नंबर इटाली की जानिक सिनर सब मानबा हापता तामिनख्रे. वर्ल्ड नंबर 2 स्पेन की कार्लोस अनकारास ना अहानबा राउंड जापान की कई निशिकोरी का सानादुना कैंपेन हौदोकलगनी. जर्मनी की सिटी सुल दसथरीबा जूनियर वर्ल्ड कप शूटिंग की इराय नुमिते इंडिया की अर्जियन कर्माकर ना 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंटा ब्रोंज मेडल लौरे. इंडियन प्रीमियर लीग IPL लिसिंगनी कुनमंगा सीजन के नहान अथेंगबदा सानकिबा टूर्नामेंट के 34 सुब लीग मैच दा लखनऊ सुपर जायंट्स ना गुजरात टाइटल्स को रन 39 दा माइथिबा पिख्रे. इंग्लैंड की मैनेजर थॉमस टुसेल ना जून थादा सेनेगल अमसुंग एंडोरा गा जून थादा सानगदा फीफा वर्ल्ड कप लिसिंगनी कुंतरुक क्वालिफायर के मेंबर कुंतरुक ना साबा स्क्वाड लाउथोख्रे. स्क्वाड असिदा सका अमसुंग टोनीसु हापसिनख्रे. फ्रेंच टेनिस स्टार कैरोलिन गार्सिया रोलांडा गेरोस्टा पांथोकदबो फ्रेंच ओपन के लिसिंगनी कुनमंगा एडिशन की मतुंगदा पोथारगनी हाइना लाउथोख्रे हाइरि. अभय सिंह अमसुंग अनाहत सिंहाना नेहरू पार्क की ISTA द पांथोखिबा नेशन स्क्वाश डबल्स चैंपियनशिप ता टॉप परफॉर्मेंस उतना डबल्स टाइटल अनि लौख्रे. अभय सिंह अमसुंग अनाहत सिंह हांगजौ एशियन गेम्स मिक्स डबल्स ब्रोंज मेडलिस्ट ने. इंडिया की श्रीराम बालाजी अमसुंग महा की पार्टनर मेक्सिको की मिगुएल रेयस बालेराना ब्राजील की पियर मार्सेलो डेमोलाइनर अमसुंग मार्सेलो जॉर्मान बुस्टेक सेट 7-3 माइथिबा पिदुना नॉर्थ मेडेडोडियादा पांथोकपा यूरो 19,000 चनी यांखई की सेल की मना लेबा चैलेंजर्स टेनिस टूर्नामेंट की नुपा की डबल्स ता फाइनल चमख्रे. रशिया की एंड्री रुब्लेवना रुसियानो दारडेरी बुमाइथिबा फिरमलगा हैम्बर्ग ओपन लिसिंगनी कुनमंगा की सेमीफाइनल चंगदुना कनाडा की फेलिक्स ओगर एलिसिमगा लंबा तौनरगने. हौरकलिबा फुटबॉलर अमना मरुओइना इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन दा हेल्थ ट्रिक सनबगा लोइनना लेमजनिंगा उरबा टॉप स्कॉलर की मना फंगबासी मतम पुमनमक्ते एथलेट अदुगी कांगमलरोइदोबा मिकुप ओइगदौरिबनी. असिगुंबा यामना तांगबा एक्सिपमेंट असि हंदक लाइस्रम देनी मैतेना साब अंडर 19 चैंपियनशिप ता फंगदुना युम्बु इंडिया ना चैंपियन ओइबदा मपान नाइद्रबा mateंग पांगखि. पिकलिंगैदगी फुटबॉल दा थवाई लुपतुना लाख्रबसु इमुंग मनुंगदा सेल थुंगी अचौब पोलुम पुबगी सेथेंग ngana फंगखिबना तांक खरदा महक सानाबदगी लापथोखि.
adubu apokpa amasung apokpigi choba ngaklauga loinana Deni gi pandam adubu phangnanaba haiduna phana awaba mayoknarabasu masanupa sigdamak honakiba loinana Deni na su pandam phangnanaba khongpham chena lepkiba duna ngasidi piklaba state asibu masak takpada sanaroi ama oina thongdang loba ngamli Gombi esigi manung chana leiba Bombi khok singya lekaidagi laisrom inau samaite amasung Subasini lemagi masanupa tomba si hosik North East United FC da sanari bani Sub Under 19 Championship asida India gi ahanba match Sri Lanka bu pansin nipa chuna thoibada attacking midfielder Denina goal ahum janba ngamki Masai sahi tara tere suraba Denina sanale pakta phongdorokpada mahaki ahanba International Health Trick janba ngambada nungaiba phawi amasung Imong manunggi oinasu chauthokchaba phawi maru oina championship aduda Indian team na mai pakpada mahaki oiba thodang saru yakiba adudagi hena apenba leitri haiki nupa macha se ising English sigani kunithoi da South Under 17 championship ki Indian winning team aduda su saru yaki loinana lisingani kulhumdogi AFC Under 17 Asian Cup da su saru yakrabani Deni masai sei manga surok padagi masana sida khongdaba hokibani masung mahaki career da ahongbu puraki basi English sigani tarama panda PHAL City FC da join tawkibadagi oiri Elite National Silver Medalist Kongkham Nauthoi Bangkok tang asitagi hogadoriba marisuba Thailand Open International Boxing Tournament ta saru yagadori Asian Boxing gi makhada pangthokadoriba Thailand Open asida boxing gi mapangal kalaba China Kazakhstan Uzbekistan Japan amasung Korea na singba national team na saru yagadabani Tamil Nadu gi Chennai da pangthokadaba hanba hockey India Master Cup listing ani kun manga da saru yanaba Manipur team semnabagi trial Manipur hockey na sinduna pangthoklagani hairi FIS men amasung women pro league ki European leg loinana for Nation Junior Women's Hockey Tournament da saru yanaba Manipur dagi punasanaroi manga khalakpada Post year Hockey Academy Manipur Farm na nungaibu phungtoraki Manipur Amateur Kho Association gi media makhada ngarang dagi ALMYA ground laikinthabida Kho summer coaching camp haukhre makana haukiba chahi dagi hauduna makoi gi calendar program oina pangthoktuna lakliba summer coaching camp asigi manung chana nahan dagi haudokhibani amadi Odisha gi Bhubaneswar da leiba AIFF FIFA Talent Academy trial da saru yanaba Federation na Manipur gi sanaroi nupa macha nipan khalakle mislakpada moiba paw mahana Pungni fugani pan gi general strike mission kray makha taba khongjang asi khanagadori IPG Maitha ki Central Forcing sathok sin tawbada athingma piki Smart card gi format onthoknaba thokselna khudong sadaba mayokna hale department ki thoksina cooperation chalai bangam loidori haiba WAPHAM phongdorak Central Force na law subada athingba pi khre hairi Surasanpur da NIA court hangdokre Manipur muthat payaroi haina mafam kayada mayagi valley satkre India gi map tagi Manipur lokthok khabra haiba WAPHAM DPF na phongdorak Transfer policy leitabana mahiro sing awaba mayokna haiba WAPHAM phongdorak Amadi Home Ministry na simple negotiator oiduna leire strong authority oidabanina wari sanaba chatloi haina amukona phungtokre Hijoriba pausing asigaloi na hausikki dinutigi phongliba pause singli lokthok saba maroiba pausing miyamda pijabalo sinjari hausing makha tarapada matam WAPHAM amadi RASHI gi thoram amuk nirmala thangjamdagi taminarsi pumnamak po hausikki pusparani laisum namkana kumsari
अमुक हन मिजंग ताबिरिबा मदि ताबिरिबा सिंबो निर्मला धांजमना तराम लौचरी कोकनोना खुरमजरी पुदुना लाक्चरीबा से मतमतमगी वाफम मदि राशिफल सनालेबाग एडिटोरियल कलमदगी लौखटजबा मतमतमगी वाफमदा स्ट्राइक ति लोइसिनख्रे वारोइसिनदि कदाई कुमजा लिसिंग अनि तरा तरेतगी स्टेट की थाक पुथोक्तुना लाक्लिबा सिरुई लिली फेस्टिवल असे चाही असिगी ओइनासु प्रेसिडेंट रूल लेंगाकना मे कुंदगी कुनगा मरी फावबा नुमित मंगानी चुपना मंगारक सुबा सिरुई लिली फेस्टिवल पांगथोकदबने अदुबु फेस्टिवल असिगी अहोब नुमित मे कुंदा मणिपुर लेंगाकी डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन DIPR ना मपुंग ओइबा थौदांग लौदुना इम्फालदगी पाउमे खुदपु अमा स्टेट की ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ना चलाइबा मणिपुर स्टेट ट्रांसपोर्ट थाबा बस अमदा उखरुल गिदमक इम्फाल थादोके मे कुनगी अयुक अंगनबदगी उखरुल की सिरुई लिली फेस्टिवल की पाउ लौब चटलिबा पाउमे खुदपु अदु इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की लमलाई अमदी ग्वालताबी की मरगता मरीशुबा महर रेजिमेंट की खुदपु अमना बेरिगेट अमदी महर रेजिमेंट की गाड़ी फैजिंदुना लंबी थत्के हाइरिबा मफम अदु यौद्रिंगाइदसु पाउमी खुदपु अदु इम्फाल उखरुल लंबी की मफम कयादा थत्के चेक तौखी मे कुंदगी अयुक पुंग 12 मखाइरोम ताबदा मणिपुर की गवर्नर अजय कुमार बालान उखरुल की सिरुई विलेज दा लेबा हेरिटेज ग्राउंड बंगान्यादा हौदोकदबा सिरुई लिली फेस्टिवल की पाउ लौब नंगनबा इम्फालदगी चटकिबा पाउमी खुदपु अदु मरीशुबा महर रेजिमेंट ग्वालताबी पुलिस स्टेट आउटपोस्ट अमनाक्ता थत्तुना थमके लोइनना मणिपुर स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस ता थारिबा मणिपुर हारिबा वहाई अदु याउना नंबर प्लेट ता थारिबा MN अदु लौथोउ नत्रगना खुमजिल्लु हाइरकपदगी पाउमी सिंगा येनके थौदुक्तुना असाउबा नुंगाइतबा पिरकपदगी पौमिसिंग खोंगना अमदी अचेनबा गारीना इम्फाल अमुक यौरखे महर रेजिमेंट की थौदोंग अदु कनागुम्बना इनसिनबा मानबा मणिपुर बु मचे ताना थुगाइना होनरिबा सिंग गी मतेंग पांगबा थौंग ओइबना पौमिसिंग पेनखिदे मथोंग हुक्तबा मणिपुर मनुंगदा मणिपुरी ओइना हिंजबा यादबगी फिबम लाकपसिना मरम ओइरगा पौमिसिंग असाउबा ओइखे All Manipur Working Journalists Union Amju amasung Editors Guild Manipur EGM gi oina athuba mifam pangthoki pause puthokta yauna khongjang jangsinana warep lauke tongan warep che yauna memorandum amal pisinna ba nong marakta pangmisingna Major Khulda laiba Manipur Press Club tagi governor gi laifam tamna khongchak chatke अंजु अमदी EGM की वारेब मतुंग इना मे कुनगा माथोई पाउमी सिंह थबक लेपगी खोंजंग चंगचेन के गवर्नर गे पाउखुम इना ngainake मरक्सदा महर रेजिमेंट न चथरिबा लाउथोक्तबा मियाम खंगहनदबा अरोनबा आर्मी की लैंगाक अदुगी मायोक्ता कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी कोकोमिना मे कुनगा माथोगी अहिंग नोंयाइदगी मणिपुर पुंबदा पुंगनि पुनिपान की जनरल स्ट्राइक लाउथोके मे कुनगनी थोई अहिंग नोंयाई फाउब चथगदबा कोकोमी की जनरल स्ट्राइक मैरा पाइबी सिंह याउना लुकयाना सगोटनरे लैकाई अमगा फाउनरिबा लंबी मियाम चनरिबा मरोइबा लंबी की मफम कयादा लंबी थिंखी कैथेलदा लालोन इतिक तौबा मफम सिंह थोंग हांखिदे नाकल अमरोमदना अमजु अमसुंग EGM ना पाउमी सिंह मथौ तौबगी खोंजंग संगसिंदुना स्टेट लैंगाक स्टेट अमदि मणिपुरदा ऑपरेट तौरिबा सेंट्रल फोर्स का मरी लेनबा ई पाउ हाप्तबा अमदी पाउमी सिंहबु चैथेंग चाइना पीखिबा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के ग्वालताबी के थौदोक थिगतनबा मेमोरेंडम पिसनकी हारिबा थौदोक असि थिगतनबनी हाइदुना मणिपुर लेंगा के चीफ सेक्रेटरी PK सिंहना मे कुनगा माथोइदा ऑर्डर अमा थोक्तुना ग्वालताबी चेक पोस्ट मनाक्ता थोकिबा थौदोक अदु होम की कमिश्नर एंड अशोक कुमार अमदी IT की सेक्रेटरी TS किरण कुमार ना साबा इंक्वायरी कमिटी अमा सेमले नुमित 35 की मनुंगदा रिपोर्ट पिखलकदबनी हाइबसिना वरिसन ओइगदोरिब्रा
थौदोक्सिगी मतंगदा हौखिबा कोकोमीगी पुंग निफुग निपान जनरल स्ट्राइक सु लोइख्रे पाउमिसिंगी डिमांड ओइना इंक्वायरी कमिटी सेमले हाइबसिना थौदोक्सिगी वारुशन ओइबा यागद्रा मखा थाबना मेंबर ओइबा इंक्वायरी कमिटी ना थौदोक्सिदा चेनरमगदबा मणिपुर की गवर्नर सिक्योरिटी एडवाइजर चीफ सेक्रेटरी की अमदी जीजीपी ना चिंगबा मथक्ता थिजिन हुमजनबा यागद्रा ngamgadra haibasisu achobo hang oigani khali masini pujarakliba matam gi wafamda makatarakpada rasifal amu mayam puna taminasi Makatarakpada rasifal amu mayam puna taminasi rasifal asibu ibirakpa ibo pisak ningthauza award astro and PHAL mit pauna bazar Imphal Mesh rasida asauba khananing banumini sel pitok pisinda haisingani soktanaba hona zagani yeknaba hengalagani thabak macha macha di pangthok lagani pakang leisabi singi muknagani mahiroi singi no wakal fakchingani bris rasida tokai tagan banumini akan bawahai sizinada bafagani agi mina migi michangda laikigani thabak macha macha di pangthok lagani imungda charang nagani pakang leisabi singi oina mat khetnagani mahiroi singi oina hona ningloi methun rasida jackson na hona jagani होनबगी ममल फंगलगनी थबक्ति माइ पाकना पांगथोकलगनी अचौबा पोट लेबा यागनी इमुंगदा शांति लेरगनी पाकंग लेसाबी सिंगेन वखल मानगनी माहिरोय सिंग ओइना लौसिंग हेंगलगनी करकरासी चरांगनबा नुंगनांगबा अमा नत्रगना अमा खनबा नुमिनी सेल फंगबा पोट लेबदी यागनी लुचिंगबा सिंगनदि जानबिरगनी पाकंग लेसाबी सिंग ओइना वारौनगनी माहिरोय सिंग ओइना वखल चंगनी सिंगारासिदा खुदोंग चाबा मायोकनबा पोट लेबा याबा सकखंगबिबा हेंगतपा सिंगथाबिबदा यावबा मिंगचत हेंगतपा नुमिनी चतोक चसिंदा कानगनी पाकंग लेसाबी सिंग ओइना अमत ओइरगनी माहिरोय सिंग ओइना होननिंगनी कनारासी पांगथोकनिंगबा पांगथोकपा आइगिमी मसि हेंगतपा कुइनादगी खंजरकपा माइ पाकपा चांग यंगनबदा माइ पाकपा नुमिनी साउदबा फगनी पाकंग लेसाबी सिंग ओइना असावबा लेगनी माहिरोय सिंग ओइना वखल चरांगनगनी तोलारासी हगसांग फगतनबा होना जगनी सेल फंगबा चतपा मानगनी आइगिमी नमी मिचंगदा लेरगनी थबक्ति पांगथोकलगनी इथक थोंगबसिना चरा चानबिरगनी पाकंग लेसाबी सिंग ओइना लौटौनगनी माहिरोय सिंग ओइना बुदि फक्सिनगनी ब्रिसग्रासिदा पुंगनिंग वाखल हकचांग फगतनबा तौजगनी सेल फंगबसु चतपना हेलगनी लुचिंगबा सिंगना चानबिबा मतेंग पिबिबा थेंगनाबा नमिनी इमुंगदा चरांगनगनी इमुंगदा खरदि चरांगनगनी पाकंग लेसाबी सिंग ओइना मतखेनगनी माहिरोय सिंग ओइना होननिंगलोय धनुरासिदा सोकनबा खननिंगबा अपनबा थेंगनाबा नमिनी गाड़ी तमना थौगनी मिगी मितेंग पांगलुदबा फगनी थबक मचादी पांगथोकलगनी पाकंग लेसाबी सिंग ओइना मुकनगनी माहिरोय सिंगी ओइना वखल चंगलोय मकरासी कलकपा यंगसनबा यामलगनी सेल चतपना हेलगनी सागैनी यंगथिगनी लमलानबा सिंगनदी नुंसिबिरगनी शांति लेरोय पाकंग लेसाबी सिंग ओइना वखल तिनरोय माहिरोय सिंग ओइना बुदि फक्चिनगनी कुंबरासी लुचिन खनबा अमा नत्रगन अमा खनबा नुमिनी तोखाई ताबा मिचंग छोनथबा नुमिनी सेल पिटोक पिसिंदा हाइसिंगनी इमुंगदा खरदि चरांगनगनी पाकंग लेसाबी सिंग ओइना मत खेनगनी अरोइबदा मिनरासी चौखटपा फगतपा थोरम पांगथोकपा मरुप मफम फगतपा कुइनादगी खंजरकपा पांगथोकपा पोट लेबा याबा इमुंगदा शांति लेबा नुमितनी पाकंग लेसाबी सिंग ओइना नुक्सिनगनी माहिरोय सिंग ओइना लौसिंग हेंगलगनी मसिनी पुजरगलिबा ngasi मतम वाफम राशिफल नुतिगी फोंगलिबा पाउसे सिंगदगी लौथोकजबा मरोइबा पाउ ताबिरिबा अमदी मजेंग ताबिरिबा सिंगो नेमला थांजमना अमुकाना खुरुमजरी
Siri Siri Gaurachandra Nama Prubasam Dai Khui Khwai Gilakta Tin Biramba Border Security Force BSF ki Constable Oiramba Deepak Singha Khamna International Boundary Oiriba Jammu District RS Pura Area da Cross Border Firing gi Laibak Thiba Thongdok Amada Magi Nungsijaraba Imung Manung Sagai Natai Maruk Mapang Amadi Aikhui Khwai Punamakpu Thadoklam Laga Haukiba Megi Tang Taramathoi English Singani ka Kungamanga Kalien ki Taramari ni Panba Nongmaizing Numita Sri Guru gi Kripadagi Base Oladuna Damudur Chaitanya Das Saibanam Fangzaraduna Brindaban Prapti Oikre Lakliba Megi Tang Tarataro Kalien gi Taramapani Panba Irai Numita Asti Sanchai Lokacharaga Lakliba Megi Tang Kungamari Kalien gi Kuntare ni Panba Thangza Numita Shraddha Din Thokle Numit asida laikhidrabagi atma santigidamak ngamjaba hairang lerang kharadang Sri Sri Gaurachandra Mahaprabhu gi charanda Hari Sankirtan galoinana kachagadauri Upalaksya sida Brahman Vaisnav Lai Guru Ahalaman Ima Ibel Iche Ichal Amadi Maru Mapang Khwai Kivikna Matam Chana Lengbirakuna Harinam Shravan Tawiranaba Nolukna Paujinjari ba Sri Chingakham Bon Bihari Singh Mapa Srimati Chingakham Ombi Ibemhal Devi Mama Amadi Imung Manungi Miyoi Singh Thauram Pareng Ayuk Pung Mapan Thauram Hoba Ayuk Pung Taranithoga Minute Taramanga Sankirtan Hoba Laifam Yaripok Yambe Mathak Laikai Hospital Leirak Admission open. H. Kanahal Memorial Higher Secondary School near CD Block, Langmaidong. Chali basahi English singani kungamanga kuntaru ki oina Class 11 Science ki dama ngasi mafom thaba haujari. Ahan balak pa satra kunda 50% ki fee concession pijari. School asina pijari ba khudong saba singdi 70% ki matak leba satra singi admission fee free oijagani. Mafam asida hostel amadi transportation ki khudong saba pijari. Experience layer boza singna takpi tambiriba school ni. Ningthi zaraba playground, classroom, library, computer lab, loinena. Afaba thaknaba ising marang kaina lairaba school ni. Bosem amadi CBSE da 60 PC ki mathakta leba satra singi oina 50% concession pizari. Smart class ki khudong chaba pizari. Asolma mahiroi singi dama akhanaba classu pizari. Akopa marol gi dama 878761 6948 loinena 600-922-1508 Amadi 96121-34769 Natraga website www.hkms.in Admission open. Ignite NEET Academy Kwakatel opposite Asian Hospital Chaliba sahi English singani kunga mga kun taruki oina ngasi mapom thaba haujari haukiba chahi English singani kunga marigi NEET exam da academy asina athoibu huidrom state rank 10 amasung melsi thanaujam state rank 21 puthuk chakre chahi taragi mathakta experience leiraba oja singna takpi tambiduna regular mock test series amadi doc clearance na singba tawduna NEET experience singbu exam asida mai pakna na ba angama thakta honajari loina na pijari ba khudong saba singdi class 12 exam da 80% ki mathakta lakpa satya singi dama sumnatagi lupa lising taramanga khaktada admission tawba yabagi khudong saba pijari akaknaba sit masingi akopa marol gi dama Ignite NEET Academy gi office ta lakpiduna nungthil pung amadagina pung mari fawbada natragana contact number 98561 55717 amukana 98561 55717 da pau hobby Ignite NEET Academy Kwakatel opposite Asian Hospital Zobel Career Foundation Thawalwang Mataba Hairiba Mafum Asida NEET Chemistry gi regular course Lakliba Megi Tang Tarama Fan Yaifaraba Ningthokaba Numitagi Haujaragani Hairiba regular course Asida Takpitam Bigadoriba Ozadi Physics Wala gi faculty training Fanglaba Ozana Physics Wala teaching method ta Takpitam Bigani Pizariba Khudong Saba Singdi Mock test series Hapta Khudingi question analyze su Tauzagani Loinana Physics wala na prescribe tawraba study material su pizagani akupa marol gidamak pizariba contact number asida pau fawbiu 7085 610810 loinana 69013 58337 mafamna Thawalwang Mataba Jobel Career Foundation
admission open KM Blooming Higher Secondary School Khangabuki chaliba sayesigi academic session 2025-26 ki oina class 11 science amasung arts ki admission form thajari handak pangthokiba higher secondary examination 2025 ta chama pass tokiba high distinction da satra kaya putokiba loinena numbers of letter marks satruka mabudaraga tare chakhiba adugumlaba school asigi pijariba tongan ba khudong chaba sing adudi nupi amasung nupa gi tongan ba hostel gi facilities loinena hostel asida tongan ba subject singi free coaching classes sing pijaduna well qualified orable lecture singna takpi tambiri loinena net amasung ji examination gi foundation gi guidelines kaya su pijari amadi chaliba chahi asigi admission da piriba khudong chaba sing adudi grade A fanglaba satra singda free studentship for both class 11 and 12 free hostel facilities for 2 years grade 2 fanglaba satra singgi oina free studentship for class 11 half admission fee and tuition fee for class 12 exemption of half hostel fee for 2 years grade B1 fanglaba singgi oina full admission fee and half tuition fee exemption for class 11 pre admission fee plus 6 month money fee exemption for both class 11 and 12 for internally displaced student IDS related to recent communion classes loinana orphan specially able siblings of widows must be supported by relevant document maramasina nauna class 10 pass torba satra singna adom gi apama course khanbiduna piriba kudong saba sing asi lobiduna ming chanbiba yare maraga sida handak tapang thokiba bosemna loba SSLC examination 2025 ta apumba mahiro chahum ga trawhum gi manungda chahum ne yamna phajaba mark loinana chawna mai palaktuna pass percentage 95.86 oiba ngamlakhiba asida school asigi maikedi managing committee osa sing amadi apumba staff sing maikedi harau taraba nungaiba phungdokchari Graduate amasung undergraduate singna Manipur Young Professional Intensive Program da yauduna Manipur da evidence based policy making amasung good governance saruk yabiu laifam chafam amasung chatok sasingi khudong chaba pizabata natana thada lupa lising tarik ki stipend su pizagani akupa marol gi damak 7085109523 da contact tawbiu natraga iroi sembada laiba mayol office da lakpiu haukiba megi tang taranipan numit asidagi ningthogjam nanau apopa ningthogjam nganbasing khangabok part 2 mayai lekai da leiba mioi asi yumdagi thokibadagi ngasi phawba maphamarang khangkhidre hairiba mioi si wakhal khajiktang miyangba mimanadi kanagumana mahakku thengnabirabadi manaknakpa police station da paw pibiu natraga mobile number 8415843714 amukana 8415843714 da paw pibiu Admission open Ruda Academy Thobal Wangmataba opposite Thobal College Manipur Ruda Academy Thobal gi chaliba sahi English singani kunga manga kuntaru ki oina class 11 arts amadi science ki admission form thaba hojari school asi CBSE Delhi ne affiliate tawraba class nursery dagina 12 fawba tamba yabagi khudong chaba leiraba mafam amani school asi da thamjariba khudong chaba singdi separate hostel for boys and girls class khodimakta smart class ki khudong chaba leijari class 6 tagin 8 fawba NCC ki class leijari NEET UG Z amadi NDA ki special class pijari ngasi maglapiduna adomadongi angang singbu ming sansinbi amadi nungairaba paw amakhang Ruda Academy asi BA Bachelor of Arts amadi BEd Bachelor of Education tambagi khudong chaba pijari Manipur University de affiliate amadi NCTE Delhi na recognized tawraba college ni chaliba sahi English singani kunga manga batch tagi tamba yabagi khudong chaba pijari hariba course sing asigi admission form thaba hojari adomna college ta lakpiduna kopa marol amadi form loba lakpa yaragani BEd ki oina last date of admission form submission 31st May 2025 entrance examination 8 June 2025 result of entrance exam 14 June 2025 last date of admission 25 June 2025 commencement of class last week of July loinana BA last date of admission form submission 31st May 2025 last date of admission 31st June 2025 loinana commencement of classes first week of July 2025 akupa marul gi damak call tawiu 7640 871184 amukana 7640871184 Ruda Academy Thobal Wangmataba opposite Thobal College
Nungairaba Paujel, New Era Higher Secondary School Thobal Okram Wang Matabagi, Chaliba Sahi English Singani Kungamanga Kungatorki Season, Class 11 Science ki admission form Thaba Haujari. How Kibachahi English Singani Tarama Pandagi, Kosena Loba Class 12 ki exam Singa, position holder Kia Putuki Badanatana. How Kibachahi English Singani Kungani Kungumdo Session Uinasu, position holder Nipa, Inspire Award 91. Letter mark, listing of Chamriga Kungamari Amadi, English Singani Kungumdo Kungamari Session Uinasu, position holder Taraturu, Inspire Award Chamag Sumna Ani. Letter mark, student, listing Ani Chamapan Kungamanga, subject topper Ama, Loinana. 2020-25 ki session Uinasu, subject topper, Inspire Award, letter marks Kaya Fangduna. 100% first division the past Bugaloinana. Overall score da Manipur Pumbagi, Tangana, Ahan Mamafong Kanmangam Liba, School Money. School Sina Mahiro Singh the Piriba Kodong Saba Singh, ISSLC exam result ta CGPA da 85 to 90% Fanglabadi, free admission Ozagani. 91% Digina, 100% Pavada, free admission Loinana. School bag, tie Amadi, books Pizagani. Ningtina Trent or experience layer Oza Singna, soundproof classroom, Loinana, recreation hall, science lab, library, school magazine, Wi-Fi campus, computer, Thangta, classroom Kudimakta, smart classroom, Matam Chunaraba Mahiro Singhi, studio room, separate boys and girls hostel, 24-hour, Maigi Awat Palehin.